Keblai pi baro syakatuk Khuborjylla ke Bosco Media Network. Imat bakong san mentah ke seni kilong, ban penduk jat ya kekam beman ki bala Jylla ha ke imlang salang, wer kesur upat ba beri uhnyew trap sya ke jingyalang pat ba. Jing pencai ke Conference of Religious India Shillong kumno ban penek pensa ya ke Mariang. Ther ulap ba shlei ke surok ba ha umling Ribohoi District. Bat penkup buram ke NPP Jirang Blok ye ki Samla pulih bepas bha ha ke SSLC. Bat mentangin pa ki Khubor bakam benya. Kejingjur ke kam syak lek ben ye ki khulung kena bat ki long kemi. Ha ki benta bepher jong ke beri uhnyew trap. Kabela long ke wei kamat ke baya keren ubebun balang ha ke jat ben ri berok ke wei. Bat halor ke tei kamat ke lepelong ye ke sur upat ba beri uhnyew trap. Ban penbena sendon da ke jingyalang pat ba ha ke arpusau terik Nailur arhajar arpusan Hamadan Malki. Haba penpau syikilat pathai Khubor, ucemen ke kenhon uba kermen lang yuria lembat unong aiktin uba Thomas Pesa. Kilo ong bekeni ke jingyalang bala pelong da ke sur upat ba beri uhnyew trap. Kelong ban pensngau sya kita ki riu beman ki bejumelin ya kini ki jatkam bekidei ban sange no shi sendon. Namar kamlong ke badai bat ba upat ba upen rem jur ya kini kerukom le jongki. Nailur kata, nakaliang kinongelam ki khot bat wer sngo bha ye ki pat ba naduk ki borshnong kinong peniat skul ki seng bhalang lembat ki pat ba ban mi lang syakmat ban penrem ya ki ba kum kini ki jatkam. Ta ban wanra e ka shongsuk shongsngan ba kumjuru e kitai bangine shong perkhat kilat jingeda ki ba kumno ka ba kani ka imlang salang ka jongi ka dungkam ka bangi tip ya kani kari ka jongi ku kari tip to play dia bai dei ba ka rai jong ani ka jingelang ka bangi shong na pen kamti yo spokesperson no idn jong ka surpai Thomas bahoi ninumla ban pen poi lada kat ka bangi la ai lada ga dei bangi pen poi ling ba ka social media ka ka WhatsApp ya ka bang kumbala om ba Thomas bangin kerpat epi ban mi na ka WhatsApp semua ba piang ya ka kata ka de jung kerpat ka jongi ba kumjur no man ka ningi khot kerpat red buat kino penya school lu long bikin wan kamar ba kani kumbala keren ba ka mdei bandei tang ka sur jung we shimet ne jung we ka long yeng ne de ka de sur jung pa ba hi ba de ban pen snow ya kini ki riu transnam ba ken ya ka kam ka buman ka ba phile mar mentau pa ba hi unbi khmat ban program pi bat ban yele ban pindu chat ya kini jingcha kata limba bangin ai pat ga jing trelang ya ka sarkar Jylla kunthop ik tanat pulit pakiru at least kin yo eta ga bor ban chimkhia ban trei kat kum kar kom ka baki gide ban trei kum bala pen Khubor iki ba mera ga shong ki meeting ki jongi hakawa daga jing sokhia ka ba jur ba kum kita kinong shong jo ga Jylla ka jongi ba kini meeting nilai pe ba kini ki snem ki adam kini ki jingjia ki bakta mat yong ki mang salang kilo ki jur ba hado kata lagi yong jingjia badang shen badang jia nong da i have ibarat lane halang kerding ada cikgu ki jaka ki pe ba ki sakhi hi lamba kini ki social media ki bagi habakut kum ka kenhon habang i shong ji lang gidan takawi ka jingkali ke ke bangin le bat pendu ikini ke bangi kum ka society be klaim da kan ni ka sen klaim kan ni no kum ki no shong jong ri te bre tu ble ke ba in le ba in pinti kana ba kini ki chatting ja ki wa pin shok eri khlong ki khna long kumi ki rangba ya baro no shong kum no in le nakaleng ka jongi nakata daw nakaleng ka jongi hari meeting ila sinu we garai ba nakaliang jong kasur upai ba ngin pelong ya kowe kacing lang pai ba ang te maran malki ya ka arp sauterik jong uni ubnai ya ba ya kacing lang sedang nadu ko por khadui baji bat kad jing thmu jong ni kacing lang kri tanggawe ba da kasur ka ba jam tam da kasur jong ka jai dun ru kai ngin penrem ya kum kini ki jing jia kanang ba kiu no ki brio ki ba le yakum kini ki kam transnam kin don
kajing siap ting hakiru kani kajing jiak kumkini kijing jiak la jia la katu an sinam hang so thu kam dei e tang kamram jong sarkar Haka arpau terik Nailur arjar arpasan ke CRI Conference of Religious India Shillong Unit kelapelong ya ke program ban a jingpen syai halor ke jingpen ne pensa ya ke mariang halor ke phang ke jingsuk bat ke jingthau peace with creation lingba ke jingruai ke jingshat ke drama lingkot bat ke jingpen khot ya ke linti singken Lasdang ya kini ke program ha Khubor khandai baje min step na keleng kidong kithan ke Jylla na du yaurenja lat mauro wa dingling sora yau soyong bat donbosco square lain kra Baro ki bala shiminta ha kini ke program kilayalum lang ha donbosco youth center lain kra ha Khubor ar baje no phai sngi ha kaba kilapelong da ke program lingkot syapang kamariang Lasdang ni yakni ke program da ke jingruai duai na ke Saint Edmund Rice Choir ke Sister Christina MSMHC ke layalam ya ke jingduai ke aspirant FSP ke laai ke jingshat ke Sister Ivala Risha Kurba VSDB SEC Laudato Si Society ke laai ke jingkren lingkot ki kena pulih jong karap sebun nursing school ke la penyap bit ya baro ke belawan ban shimenta hakini ke program da ke drama lingkot Ki kena aspirant jong kaseng RNDM ke le shiminta ha ke action song batla yo ek jingkren ai khuble da u brother Sunil Brito shabaro ke balawan ban shiminta kani kesngi Hadin kata bot sa ke jingpen khot saudong kidong bat ki kentot jong kalaim khra Shillong bat penkut ha Saint Mary School ya ke jingpen khot cleaning drive ke le phia ha ki nyoken hon kini ki kenthok ya ka Stephen Hall group Saint Margaret's group Daughters of St. Paul Group, Miscellaneous Group, St. Edmund Rice Catholic Choir, Laudato Si Society Group, but ka DBTS, STC, but St. Edmund's Candidates Group. Elementa ki lom ki thembaro ki rasa da ki dak mom suda. Ha Jylla Meghalaya jongi ka jingti yo do yong ka pan kalabi ya ki ki wa dur bat ka pendu no ya ka jing sei so ka kendau kiwa ki basngur ki na kana jumum om dei na ka jing long jong ki hi thenrei na ki dau jong ka jing punjulo barawan ra jing maru ya ki do kha do na ki jingri jing do bat ki yang ki sam ki lau ba lau san ki ba men chuwa ki ben bat itana tha menta ki na sen jor bat khlem ha ki wat bat isde Kiduk kisuk ki ba emjak po na ba thang ranga ka penjulor ki klau ki putak bat kani kawan ra I ka jing tuwa ki do ki wa ka jing thut jong snap bat ka jing ranga bat per khong no ki wa tuai ha ki ja ka sol tham tam ho sor Shillong ki ki wa tuai na set hop lot ki plastic bat ki yut ki nya ba bonjat ka jing ti penjulor ki lom ba lom sang ke penyo hajimen toy letse batang sipor henrei kawan rapat ke jingjot basujunam ya ka nei mariam bat man la usnam shwa ba uslap onwan isdang banthang bat penjulor la kita ki badai uklong snam jong ka nei mariam paralo kali kedai ke tingale jong ka juk jongi mentang Hatu, yang peteng ban im lakum ba kamay mariang kadai kata jaka ban yo long sup ni yang teli lang kawai ban im sup bat kamay mariang. Di menta masni tu nyara kawai kasur bat ban on. Labiang katu kajing pesni we ki kiwa kajing pampat ha ki klau ki putar kajing penjulor ya kamay mariang. Kani kari jongi balakar pu daw slap bat ka jing ipu ipia kade ka yeng jongi bat emsuk emsan hangni ide bat emsuk emsan bat ka mai mariam da ka bai bat buram yaka tu nya ang nuot bat ya kami lenti lang ya kari jongi kum kari batu de ki wa tu ki basmur ide ki si ki bayan kenjreng kasun dineng ka bat hanai bat ka ki kuan ki siu bat ka pateng bansawan kinyo I bat yo amat om ya ka jing jot jing pra henrei kinyo I ya ka jing thula bat
ke jing I shong pon kari jongi. Kata ke jing khmi lanti kanam suhap nasim beneng. Henrei ke shong hakiki jongi bat ka ai ke bamami nile lenta. Kapor banyo thia ngai ka akut bat kapor basdang lei ai na ka benta kamai mariang dei lenta. Dunia yang terhilang kawai, kejat bendria, kejelang Meghalaya, na kebenta ke jingsuk, bat kamay mariang. Kublai syukur. Kajing ther jong ulap ba hini keno phaisngi arpau terik Nailur kelawan ra kajing shlei ha ke surok ba kabadon marjan bat ke umling facilitation center kabadon ha ke Shillong umling Riboy district. Ha kaba nagani kajing shlei ha kate ke surok ba kelawan ra ru ya kajing dheng kali kabala ne de ki kenta bat kabala penthot ru ya kalit kawan jong ki pai pa. Kadau kaba pelong ya kate kajing shlei kadai na kajing thot jong ki nala bat kabambiang ya karukom shnai ki ha kaba ko kalalang habaro artli ki len jong ke surok bat kalawan ra ya kajing dheng kali ni kidau bagi kali kimlat syu ban ya lingba kini ke surok kamtam ki kali rit namar kajing he jong ko kabala lang ha kate ke surok kabala long kum kawai kapung ki pulet penyat kali na nongpo kilapoi ha kate ke jaka ban penlat kawai pa kawai ke kali bat na kaliang ke company shna surok NEHU kilapha ya ki kali po Shillong ban penkhot ya kate kanala kabade kadau jong kajing shlei Rajingi
NPP Jirang Block Committee harangkat ke jingisno aktilang da MLA kathan ba sostenes sotun ubalongru kum umentri ke sorkar Jylla menta kasngi ke arpau terik Nailur kilapen kop buram ye ki khon Samla jong kathan Western Riboy kibala pas bha bat kibala wan shakmat ha ke examen SSLC jong snem arhajar arpusan kibala kot chaduk ki spa ngut ki Samla kini ke jing penkop buram ke NPP Jirang Block Committee harangkat ke jingis nok tilang da MLA kathan kalongkum shibenta ban ai mensim bat banang penchlori ki khon Samla puli jong ka dong bat kathan Western Riboy hakini kesngi lepen kop buram kerpang bat ban ai khusnam ru sha ka Samla sefilia walang kabawan balai na pedeng ki top 10 ha ka art stream bat ya ka Samla ribansi jamu na kathan Jirang kabala yo ban mi khmat na kari India ha ka jingile kai football bat sha uba esman lingdo ubala shakri ya kashnong kinser kumusordar hadu arpusan tali kisnem ha katay kasngi pendon burom yi kisamla puli kathan Western Riboy lawan bani sakhilang da MLA ka Jirang uba sostenes sotun ubalongru umentri ka sorkar Jylla ka kong mawa principal Patharkhma Model Degree College USK Tiwari Principal Jirang Government High Secondary School, Uba Balawan Emyong Secretary NPP Jirang Block, Samla Alfred Doloy Dukot ke Felicitation Committee, Ba Petalman Thank You Sordar Shnong Patharkhma, Lembat ki kmi ki kpa jong ki Samla puli. Is to put on to the students who have successfully passed your SSLC examination. We want you to be the future of our area, to be the future of our state. That's why the felicitation committee, every year, we are organizing the felicitating program of all the pass out students. And it proves every year that many students have successfully succeed in every exams. Mementos, it's just a symbol. It's a sign of gratitude for your hard work. Henry kabang matang kare mapi bapinstan ya galantia kejunti kajoni kejunti kebong di nongwe galantia kejunti kalande kajingstan menta hakaba pide gendu shipun ki jinge pide gendu shipun kita ki haga jingim kejumpi kapala rapi bakla banjir kalaban dan spoil ya karya kejumpi. Students, baro boys and girls, kini kasih keba hiyo manilekmen na bertali interest dalam kejumpi. Ada interest dalam kejumpi. Kanong kejimentoy ke kejimkemen. Kanong kejimentoy na bertali jumpi. Bat kejimkemen na bertali kaya kesem kejumpi. Kenau bagi kami kita kejumpi. Interest dalam na bertali jumpi. Hidon ikim nong hikai kibakit kian nong tajumpi bangai jepi bandikai jepi bapit boy syakari katong barobor pilibelong kibadon agor kibadon burong kejuk ke bamata kari kejuk ke kame atau kata-kata
Kinong ilam Shillong pedeng dauki badarang kila dawa na kasorkar Jylla ban shimkia ye kimat jing dawa ke kenhun beper ki badon benta ban kenti ke kam jungok kai perthai hapo ke Jylla. Ke jingmi syakmat jongki kadai hadin baka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association (AKM-TTA) kila pelong dangshen ke jing yaki ha kaba kala donru ke jing pensange kit ye kinong wan syangkai perthai syaki jaka jungok kai perthai tourist spot. Haba penpau syikilat pathai Khubor ha ka arpau terik Nailur arjar arpusan u General Secretary ke dorbar Shillong pedeng ubak dakbor singkrem. Ulong bahadin ke soara ke Shillong pedeng kedai ke wei ke bakring bah ye kinong wan syangkai perthai hapo ke Jylla Meghalaya. Ubak dakbor ulai thu bahakithan Shillong pedeng darang dauki West Giant Hills bun kipat ba ki imjak po na kakam tourism. Nailur kata uloong baman kasngi kinong wan kai kim dunai ke sanspa ngut Henry hagini ki kindat sngi kala baladon ke jingkhangi ki tourist kala don ke jingkta ye kate ke jaka jungok kai da ka ba uloong ru bawa tang ke wei ke lieng ru kam ya shu ha Shillong pedeng. Bat uloong ru bakim penrem ye ke jingdawa AKM-TTA bat ong bekidon ke hok bandawa Henry ke ke kamram jong ke sorkar ban shimkia. Penmi ya ke jinge te kalong ke bakta sisa kata-kata ini. Nama kinong Shillong hari kendet sinan ibalabet kila itu ya ke kam tulis bagadai ke wen di kam hagabagala ban penduk pendam negala ban ayah kita ke relief ya kinong Shillong kamtam ya kita ke bala nang lasta banyo ya ke kam kerja telada kene ka jinge hakene ke tulis omla ban penkut ya ka ne omla ban penbet ya ka kumta kalong ke jinge ke bakrau ya kinong Shillong joni deina kata daw mi wan kanang hakene ke sini namar ba nimla ban shu shom klem da penpau lagi ya kasu namar ngidai ki stakeholder ki ba pedian kampung ki turis hadir ke sora dan nama kata simun ini lada kasorkar kamla ban penbaik ya gina gijinya ni sekarang guru ba kumbangi lagi lese harga apply tadi kan sedon kata kami di tren bat kini ki all hasil Meghalaya Tourist Association. Tengi kuat ban persiapan ba jumpi ki press electronic media. Tapi island saya surkar yang kena kedua. Bahkan senuhah ban besin kia ban wat yang kilat inti. Kenang ba kanang bu jingat hadir. Nama laga inamlah ban soft yang ini di problem. Kan tak ini kibat India nak ketuakan. Kabasya ini iwan berkendaraan mengenai no, iwan berkesan mengenai no, hendak iwan baga sorkar kadai bersin ya jikitli, ya keno ke jindawa ke kongsan, nega basnya don kam unong Shillong. Namar ini imlang nega kam, kumbang ini ba ke kam tulis di Meghalaya kalak pau bat kalaya sekman. Lalang imlang bermunra ya kejinnya sungsai. Ada imla bermunra ya kata gajiat beli yang penting keturusin jungi kenam la ban poi sunu tenamar kata kau kebangunan di kedai kata bang ibu ya kesurkar nikin tu kum kino yalam sunong bakit semua ban penbaik ban simkia yang gajiat kebami naduk gajiat jom kiba injah tulis haduk surat bagadai ban penbaik kenang bagalak penai cimentoy yang dinusuk Shillong. Ngidan pun di Samla Shillong di bawah perwan pai na Shillong. Kimyo kam Jogja. Te kiwan Shillong lengba kene ke tourism. Kilaskan berinvest benjeng halagi jom Jogja. Te lada kene ke jike. Kaya ini ke Khubor. Kibadang yeng halagi jom Jogja. Kumno kila benjeng pa. Te kita iman kibagi ibu lengkot harga Khubor. Bat dakini ki Khubor ngila poi syakabakut tak haduk pendai syambiang keblai shibon.